Düttürü Dünya ji sala 1988 filmeka Zeki Ökten'e. Film hayata müzisyeneki fakiri de hale kadar haber dike. Karakteri müzisyen Kemal Sunal dilize li pavyonun Ankara pıftike klarneti. Sahne u sekansyen li pavyonê ekonomi u adalet didin ber hevdû didin fikirandin. Bu min bu sürpriz yardımcı Zeki Ökten Zeki Demirkubuz'e de Düttürü Dünya'da. Beri min di dersên sînemayê da bihîstî bû Zeki Demirkubuz şagirtê Zeki Ökten'e. Li her hal ez cara pêşî di jenerekekê da li vê malûmatê rast hatim. Qeylomaya Zeki Demirkubuz jî di filmên xwe da li ser rêka ostayê xwe sahne û sekansên li pavyonan rind zane, rind dane. Kaderê mesela, filma Kaderê, Bekirê ku dil daye Uğurê. û Uğura ku li pavyonan nabêje Düttürü Dünya, lê dibêje ax dere û dünya.